Inggih, sana mangkin kelanturan untuk pemilat nomor 19. Ingyan galah katur durus. Coba cek dulu. Ngiring semeton sami pirengang titiang mesatwa Bali. Semeton sareng sami apun api gatra. Semeton seneng pirengang satwa? Nggih, yen seneng becikang mangkin melinggih titiang jagi mesatwa. Pirengang nggih. Sadurung titiang mesatwa, lugrayang titiang ngaturang pangastungkara. Om Swastiastu. Ada kone ketuturan satwa ni tuwung kuning. Kacerita di desa anu ada bebotoh tukang kembar siap madan ipudak. Gegaene sebilang wai tuah metajen dogen tusingelah gegaen anilenan. Ipudak witne uli dadua ia ngelah siap kurungan kanti penyatusan jani ia ngelah siap kurungan. Buine jani kurenane sedang beling gede kanti sakit kune bangkiang kurenane ipudak ngerunguang siap kurungane ento. Ngemangamah ping telu manjusang buen nelayan tain siap kurungane ento. Kacerita buen mani ipudak lakar luas ke den bukit. Sekonden ia luas mebesen kone ia tekenan kurenane. Kini pebesene tekenan kurenane. Wayan, wayan, mai malu. Wayan jek pragat mengkap dogen itu. Mai, paken wake. Mai. Wayan, boin mani, wake lakar luas ke den bukit. Ne nyai sedang beling gede. Wake tusing nawang buen pidan lakar teke mulih. Kene nyen wayan pebesan wakene. Len muani panak nyai ni lekad. Melang pesan ia meliara. Sakewala len loh panak nyai ni lekad. Matiang tendasnya tak bang siap kurungane padem bedek. Wake sing demen pesan ngelah panak lo dicenik ne wake meliara di begedene gelang anak. Wake sing demen suba dingah wayan mesaut kone kurenane ipudak nah beli. Buin manene ipudak luas kone iya keden bukit. Konden meketelun iya luas. Jek subelekat kone pianakne. Buin lajur. Pang memene anaknya cenik. Pianakne eluh lekat. Makalo
one iya mepinah-pinah lan mekrime kone memene anak cene kene pekrimikane cening adi cening lekat Allah cening jani kengkenang meme jani cening sawire ada pepesan bapan ceninge len lo kone nyai lekat orena memena tak bang siap kurungane pada mebede kengkenang jani udah Dewa Ratu punapi yang mangkin di tiang niki Dewa Ratu gitu kune memene mekrimi mekelo iya mepinah-pinah ngelah kune daya apa kene gen aren-arene dogen katak tak bang siape pianake kakin sanang di jumah dadongne gitu ban medaya jani ngenggalang kune memenento nak tak aren-arene bange siap kurungane padem bedik ngenggalang kune memene ke rumah dadongne deket di jumah dadongne teng jani memene loh wayani loh nyentuk aja adi cenek mare lekat kene subaja nyai mai nyene loh mesaut kuni memene anak cenek meme niki pianak titiange meme mare lekat itu nih mai ajak tiang sawire ada pepesan bapane meme len lo kone lekat pianak titiange orene nak dak bang siap meme sa gento kurenannya ini wayan apa jelema bodoh to kurenannya ini nah wayan dini subejang pianaknya ini sake wala kene nyenah wayan wai mainnya aja mainnya bang yang ide nyonyo nah wayan mimi jegek pisan panaknya ini wayan jani keadanin ni tuung kuning semeton sarang sami gelisang satwa enggal niki nggih mangkin sebilang wai kune memene ke rumah dadongne ngemang iya nyonyo tekenan bubuh jani anak cenik sube keleh jegek pisan ya awakne langsing lancar lan jemet pesan iya nulungin dadongne jani ibu dak sube teke uli den bukit pipisne sube telah teked iya jumahne kene kone ya ibu dak wayan sube lekat panaknya ini sube beli man apa lekat panaknya ini mesaut Allah beli man sube kata tak bang siapa pada bedek konden kone kurenane mesaut jek ada kukuruyuk siap kukuruyuk aren
sepeda wayang. Mai walu nyai, mai. Wake sing demen pesan lah panak lo. Alih jani kumada dong ne wayang. Nya kuni kurenane ipuda kumah dadong ne. Deket kuni di jumah dadong ne. Kini kuni memen. Cening ni tuang kuning. Mai cening mule. Subanto sange cening. Ajak bapan ceninge. Mesaut kuni ye. Anaki cenik ni tuang kuning. Nah meme tiang enun-enun. Mule kuni meme ne dekat jumah. Buin kone yo opak. Tekenan ipuda. Wayan. Encen panak nyai ne. Adi nyai dogen mulai. Mai aja. Mai. Mulai. Kone iya buin ke rumah dadong ne. Kene kone dekat di jumah dadong ne memen. Cening. Mai jani cening mule. Subanto sange cening ajak bapan ceningi. Mesaut kuni ye ni tuang kuning. Enah me tiang subesut mepayas. Sube kuni ni tuang kuning cekek pesan lan mepenganggo sarwa putih. Semeton sarang sami gelisang sadua enggal makin mulih ne kuni ye ni tuang kuning dekat jumah ne jemak ke limane ni tuang kuning tekenan papane ajak ke ni tuang kuning ke alasi di alasi metakon kuni ye ni tuang kuning tekenan papane. Bapa, kija kajak tiang niki bapa. Adi supejoh pesan bapa. Saud kuni ipuda. Weh, nyai. Wake sing demen pesan ngelah pianak loh. Jani nyai kamatiang wake dini. Katak bang siap wake nih. Selele gange kuning ni tuang kuning di punyan biune. Mare kone lakar tak ke tekenan ipuda. Jek teke ada widadari uling swarga. Ngentosin ni tuang kuning ban gedebong. Ento tak ke tekenan ipuda. Bange siap kurungane padam mepedik. Buin manene semeton telah siap kurungane mati sakewala ane bange gedebong. Mekelo-kelo jani ipuda sube ngancan tua telah sakit ne pesu didu iya mare meseselan. Sawireh sing ade anak ngerunguang ditu. Semeton sarang sami gelisang satu enggal. Uli satu punika nabi teh sukseman sane keambil. Ka pertama irage dados jatme manusia nenten dados ngambil gegaen memotoh nike nenten patut sekadi ajaran agama. Kaping kalih irage dados manusia yening medue pianak lo pianak muani anak patah nike patut kapiara nike paswecan ide Sang Hyang Widi. Kaping 3 yening raga dados manusia apa ngidang ngelaksana yang
putri kaya parisuda. Mepikayun sane becik, mebaos sane becik, lan maparilaksana sane patut. Ainggih semeton sareng sami dumugi napi sane tiang satuang wenten pikenoh nyane. Badung mangupura kirang langkung titiang nunas gengrene pangampura. Pamuput atur titiang ngaturang parame santi. Om santi 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 om puput.